大家平安，刘家拜呀，读书啊，家们man，哈马该进那苏里巴，saka读书啊，家们man，那罗家苏比那开诺什么，ima zai toa Isaya a suratan, ima zai toa dosa puro katu dosa suratan, ima zai toa ita karam patu dosa puro katu lima karam. Isaya 书22章1节到25节。Aichua tabri lakai patara Vedeluan a papatsunan ta sini pakelang azwana makuda aku I aliwa marwarwa sa I inalan a marka chau matuka tarau tautawa ta'alaalan to arvan sa patsachikechikera pasazwa to azwana anu shika ta'alan ana matsai inika na matsai ya masa ki echi Inianan ka penana nuka ita abakara anu rarengan. Dama-damaan anga nua ala. Kumali ya na mabira danga a sividai. Butai yanan sa paki seperiwi. Tusu paraingya ngaken. Ula kena maung. Maya kena semasa. Ayatwa na matsayanga amapola ta markaku sikata alan. Tusu na sari warau na pasaparot saka maaruvuruvu sa imaza itwa Vedeluan na papatsunan toa sini pakelan aichu cemas tala pupisora na nakipu sensengan tanuiten rainfall anga velu nuata inalan patachikechikera I gado lingau nua marka kiau au toa pas lingin mantin ceza maka rigi-rigi sibitai nuas iran ana mapelu papu vakaran toa vakara saka mantin ceza uta sibitai nuas kiar kipadere ta siki eci ya alat nangwangwaan kajunangan penana no iyuda mapelu angata siki eci ya paridi maka ligi sibitai naki padere anga ite ayau to paling iyuri salim maraka na kemadeng sibitai ta iyuda na masuru manga tajwa marap anga Muntua siki eci ya turi vucana kemasi pu turi vucanan pai no pinatsunan toa matariaria wanga arawaca na matsunu ta viliu noa inalan I tabidi sikalawalawa toa no lungaan sano patsunan na marka uma I inalan sano levori azwa zuma pai ano rinvol achilai no arapen sano upwa na mumal to azwa na matsunu ula mazulul zalum na kemasi na kemarimun pi vesikadan to azwa mata dosa velu to puza dumanan toa pizazan toa kasyu toa supi ra puza luman aichu pinenetanga noa semasa pasusanga sa penulat lakwa ini kamuna nakipaparangan sanu kiparai toa kai ni maju toa zo adau varong noa talapupisurana semas ulamuna amau aunga puruserese sa unari anu uro sano kawata sikapulu lakwa ini kamuna na nasanema na putiri-dirimu marwarawamu na sakamaya sumulu-sulu to ta go katwa iu sano kakan temuketekera pakasangwa tanangwa kemaniken temekeriken aki paswai
azwa uri matsa yang ai kena nu tiao ayamuna mara ivivu na remanta nga taken remaloi ka ivivu tala pupisurana cemas dan waken dosa walu tanan temaju ini ka kena uri pazikata pasaryo nyamaju aya kena pasemara wa tala pupisurana cemas aya pada zakatan akan wa talai vavan pupisu-pisura cemas to ki aiwan te sipana mavana zwa vuru-vurung na ki sapi-sapi ta rematumaan itu Huangdi di masuna tumuro rawa sa sema satsebulan ki maju pigado itu derapan na paala ya kena cau-cau nama paala ya kena cau-cau ayasun lakwa uri luluin sun no cemas sasu petili sana veluan suna pasatwa kuda-kuda la kuni kisuna masa yanga izwa itu asu siki zeng-zeng ra siki uci-uci ya paridi pakisya to Huangdi ini kasuna uri palya vaven no cemas uri palai tekuin sun ayau ivo cemas te sipana no taluzonga to zo adau kiku jauli anga azaku sa sekolah na ala kani hirikai kati irikim saku pakaian taya maju asu kava kiku sipa paraderde taya maju uta asu paraderd kiku sipa tavrak uta taya maju asu pisura penulat ki maro kamanga ti maju toa kivali saked te Yerusalem katwa taala-alan as Yuda kiku sipavai te maju asu pisuri te ayau ta te veri ni Davidi ya Huangdi sinu elev ni maju pali nekanuri makaya amelev cau-cau ini levan ni maju nekau ta no makaya semu eleva cau-cau uriku pasca kejengan di maju anamaya toa kejekeza sini pak kejek anga saka na kisan zwa semekemekel ni maju lakwa semekemekel katwa marka kakak ni maju ki masang sajulungan dia maju maro marka pariu kanga katwa dirung sini pakara yanga ta kejekez kasio pai izo ta to ita adau no masora pa zwa na kejenga kejekez kasio ki makrua penula ta zwa sini pakara ya nemanga saka maka parak aya semasa pas semarau aichu kainwa semas satu suaka jam-jaman asini popatarwan tanutem 先知的批判与激励，先知传达上帝的话，用意在拆毁、拔出，也在建设、栽培、滋润。我想起无数次我在牧师的讲道中痛苦万分，坐立难安，因为罪被指出来。我知道那就是我。我也多次在讲道中因为听见福音而活过来。我看见前面的光，知道上帝的爱和信实，明白下一步路怎么走。先知的话无论批判或激励，都带领人进入上帝的心意。醒来呀，都说看jaman-jaman先知的批判与激励。Satu suaka jaman-jaman sini pakini mentantin， 我是否太过软弱，只喜欢听起来舒服的话语？
我是否太过严厉，忘了在话语中带出从上帝来的盼望？喜那呀，都说个咱们阿鲁加给个路易娜给你们撒个改努力。亲爱的上帝，谢谢你让不同的人带着你的话到我身边，我愿意在你的话语中被光照而有所醒悟。我相信唯独在你的话语中，我能被滋润、喂养、安慰。你的话是我的亮光，是我的盼望，是我一生的安息。奉主耶稣的名祷告，阿们。Mali-mali tu sa ka jaman-jaman na makaya tinana kilaroya sumupu tua kainwa tsumas kumalia na mataino ata kinakamdani mazeka tsawan nuna ki parangitin tua ta tsumas atumuruturu na panasa itoa kai lakwa azwa kasiswan tua ta kiuman tua ta maumalan tua ta sarwani tua tsumas kainwa tsumas akai no puvarvarung no markasa sekaulan kumalia na matai no si aiwanan kumalia matai no si ni papupi suru canutim rimakaya tia si kamakaya na sematara tua varung na makaparai tua varung no semas ayaya pasemarau canutim tu suaka jaman-jaman latina na makaya na pupi sur no na partutim ori pasaparu titin sakamaya saka latina na makaya ngautan masizwa tuata sinupu tuata rinanda sata rodai na iswa sinipapu bichuro no atsamat oro sika makaya na masanteral na makaya na sika papoli ngautan utina akitimaju tayau ori masizwa tuata kai no atsamat ori na makaya na masanteral saka na makaya na masam tapuzangaran saka na makaya na sulevliva timazai tuata kini katsawan ayakan na pasamarau saka mali-mali natina na remaluai natina na paene tua mana sini pajajaka tenua semacam tina pararau ayakan na pasamarau apa picura tisu natiakem saka no izo ini kana malunga ku kina salisana lamunana pajaka tanga mapola tamaraka ko wicek maraka ku kakanga maraka ku macalalak ayakan na pasamarau saka mali-mali natina na suliva tu suata kini adaban taja ping an